Noise pollution matter, the Pollution Control Board passed certain orders against certain establishment in Anjuna for stoppage of their activities and for revocation of the consent to operate. Now on that, those parties made a statement before the High Court saying that they will not play any music henceforth till the appellate authority, which will be approached by this establishment against the order of the Pollution Control Board, decides their matter. Based on that, High Court has presently allowed them to operate their restaurant, but they have filed an undertaking before the High Court, and High Court has accepted that undertaking that they shall not operate or they will not play any music till any order is passed by the appellate authority, that is the Administrative Tribunal of Goa. गोंयांत इयर एंडिंगाच्यो पार्ट्यो सुरू जाल्यात. दर्यादेगेंतल्या रेस्टॉरंटांनी सावंड पोल्युशन करप्यांचेर कारवाय केल्या. वागातोर हणजुणा शिवलेच्या 7 रेस्टॉरंटांक प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. मेळटा ते म्हायती प्रमाण वागातोरच्या हिलटॉप बार अँड रेस्टॉरंटान ऑनलायन सावंड मॉनिटरिंग सिस्टम सारको जाग्यार बसोवंक नाशिल्ल्यान सध्या म्युझिक बंद. रातया लावड म्युझिक वाजोवपी नोहा A1 रेस्टॉरंटाक कारणां दाखय नोटीस, 30,000 फायन मारल्या. गांववाडो हणजुणाच्या दियाज आणि विस्ता मारे रेस्टॉरंटाक नॉयज पोल्युशनाक लागून नोटीस धाडल्या. वाडे शिवोलीच्या मिस्टर DS रेस्टॉरंटाक राती 10 उपरांत म्युझिक सुरू आशिल्ले म्हणून कारवाय केल्या. अंजुणच्या डायना बिल्डर प्रायव्हेट लिमिटेड आस्थापनाकूय नॉयज पोल्युशना विशीं कारणां दाखय नोटीस. शिवोलच्या तेलमा दिसा पिंटो रेस्टॉरंटाकूय लावड म्युझिका खातीर कारणां दाखय 20,000ची फायन मारल्या. सध्या 7वी आस्थापनांचो कन्सर्न टू ऑपरेट सस्पेंड केला. सध्या म्युझिक बंद. तांकां आपली बाजू प्रदूषण नियंत्रण मंडळा मुखार मांडची पडटली. प्रकरण सध्या हायकोर्टात आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि सौरव शिरोडकार.